ovo je potencijalno. On je mutao. Možeš stati s unutarnje strane zauja, a? Ovdje ćemo stati. Tu moraš uvijek stajati. Još čak ovdje. Sad si tu prebrodan. Ostan ti u auto, ajde. Pazi glavu sad, pazi glavu, pazi glavu. Ajde. Tata, drži glavu. A nije niš bilo, tako to. A tamo si došao na... To svi životinje, a? Tamo si došao na finale. Šta snimio? Jesmo da ti. Aj pregledaj tu sve šta da... E, sve je okej. Šta je to prokolo sad?